Hi mga kabisaya, magluto ko karon sumang dinumugan nga wanay sahog bugas kay wa man tay lusong. Diretso na nato kinagod nga lubi. Karon dutong na kadtong saging so dugbo ko na pinagis tinidor kay wala gyud lusong. Dugbo ko na di ba paspas kadto times 5 na ni kapaspason mga kabisaya. O di ba? Kuraw-kuraw na dayon, lunda na dayon og kinagod nga lubi. O di ba? Sahog-sahugon gyapon na sa mga kabisaya para timplado kadto. Pero wala na kinahanglan ng asukal mga kabisaya kay tamis na lutong na kadto ang saging. Aslom-aslom naman ganito sa kalusong. Kalutong. Pusto na to kananay down sa nga gihaw na naman ko sa paspas gato kay times 5 lagi gihapon kapaspason mga kabisaya, di ba? Seryoso ka doon naglikit mga kabisaya. Turaghan mo po na gama pero mo to kabuok nga kanang hinog nga saging pero daghan na gyud na gama o atong ilo na sa kaldero kanang saban og gamay o luto na ka mga kabisaya. Alami ka mga kabisaya. Daghang salamat sa tanaw. This is MC Visayo.